gledalci YouTube kanala Doma kulture, Vladan Marjanović u Starom Selu, dobroveče, evo nas na pragu početka druge emisije, druge sezone, kako to današnje deca vole da kažu, emisije Ko si ti. Meni je izuzetno zadovoljstvo, a i čast, rekao bih, što je sad ovde predamnom, a i pred vama Toma Mitrović, i ja ću da zloupotrebim jedan termin koji je, čini mi se, korišćen u onom serijalu Veterani kulture, tako? To je radila TV9, čini mi se, ili da ga predstavim kao veterana kulture, tako? Nadam se da Toma neće da se naljuti. Nemam 75 godina samo. 75 godina u kulturi ili 75 godina života? 75 godina života, a u kulturi 57-8. Vrlo pa ti si, samo jedno pitanje, da si ti stekao penziju po godinama staža, po godinama boravka u kulturi, po godinama starosti, ili si to uspio da objediniš? Bilo bi dobro da su mi sabrali, da su mi sabrali jedni drugo, bilo bi dobro. Ne bi bilo loše. Nažalost nisu. Ta praksa još nije uvedena? Nije, i šteta. Imao bi dve penzije. Imao bi dve penzije, da, jednu staračku i jednu... Ne, jednu ja trošim, drugu dam suprugi za pijacu i to. Tamo ko Bog. Naravno, malo se šalimo. Rekao da mi je izuzetno zadovoljstvo da te vidim ovde. Mi se ove godine nešto i nismo viđali, osim što smo se čuli telefonom, je tako? Kako, kad je zabranjeno okupljanje. Zabranjeno okupljanje, da. A ovaj razgovor ćemo da vodimo, nadam se, onako kako ti i ja inače vodimo razgovor, onako malo na preskok. Kad si pomenuo to zabranjeno okupljanje, šta mi pada prvo na pamet, kad tebe vežemo za te zbivanje u kulturi i za tvoj rad, meni prvo pada na pamet u stvari to da gde god sam ja bivao ovih nekoliko godina ili zadnjih 15-20 godina, i tebe je bilo. Prvenstveno mislim na opštinu Smederevska Palanka i opštinu Velika Plana i na ona zbivanja koja su u najužem smislu vezana za aktivnosti u kulturi. Bilo da je to nešto bilo ovde u Domu kulture, bilo da je bilo u biblioteci u Planu, u Centru za kulturu Masuka, izložbe, galerije, voždovi dani, znači ništa nisi propuštao, a verovatno si još grđi bio kad je u pitanju Palanka, nisi mogli da se odkačao. Ne, nisam propuštao, nego sam i učestvovao u mnogim tim manifestacijama, tako da je to jedan od glavnih razloga zašto sam bio prisutan obično tu. Inače, nisam to opština Palanka ili Podunavski region, nego i šire, da ne kažem, maltene, naša Srbija je prisutna. Dobro, ja sam pričao iz perspektive nekog ko se tu najviše kretu u ove dve opštine. I sad kad smo već to pomenuli, Drag Ivić je naš zajednički prijatelj. Da, Požarevljanin. Da, Požarevljanin, i on je penzioner, tako? I isto čovjek koji je veliki deo sebe dao kulturi. Gostovao je ovde kod nas u Domu kulture u Starom Selu pre, čini mi se, 10 godina, pričajući o Moravskoj školi u pozorištu. I on je dobar deo te svoje, kako bih rekao, perspektive pozorišnog života u Požarevcu video kroz saradnju sa pozorištima u Smederevskoj Palanci i u Velikoj Plani. I on je to nazvao Moravska škola u pozorištu. Da li ti deliš njegovo mišljenje? Šta misliš ti? Ja ne mogu da kažem da sam Moravska škola iz prostog razloga što kroz Palanku protiče Jasenica. Kako, Morava mi je malo dalje nego što, mada bi voleo, onda bi pecao. U Jasenici nema ništa. Tamo možda stvarno cipelo do pecaš. Da se baš, da ne cepidlačimo geografski, ali se slažeš ti sa tom njegovom konstatacijom da tu postoji neka zajednička pozorišna škola što se tiče Palanke i Plana? Mislim da nema zajedničke sličnosti, jer Požarac neguje jedan drugi vid amaterizma i prilaza predstavama. Velikoplanjani, opet zahvaljujući Viti Stefanoviću koji ima neku malo moderniju viziju kako bi trebalo pozorište izgleda, a Palančko pozorište je više naklonjeno bilo tradiciji, tradicionalističko pozorište i više igralo klasike i to, tako da je po meni jedino to što nas vezuje, što kaže, isto nebo. Inače, mislim da se razlikujemo. Aha. Dobro, on je možda tu imao u vidu pomoć koje su i jedno i drugo pozorište. To da, saradnja je bila prisutna bez obzira na to.
ali svakako postoji veza koju ne možemo da prenebregnemo. Ma, u svakom slučaju. A kad smo već kod toga, ja sad ne znam odakle bih počeo, a da ne bude, da ne liči na kraj priče do tome. Kad smo se već uhvatili pozorišta, kakva je pozorište Masuka u Plani, nosi ime Velimira Živojinovića Masuka, tako? Kako je iskustvo palanačkog pozorišta sa... Pa, Velimir Živojinović Masuka, veliko srpsko ime, da ne kažem jugoslovensko ili balkansko, čovjek koji je ostavio izuzetno velikog traga ne samo u našoj ovdje sredini, nego mnogo šire, koji je i književnik, i pesnik, i pisac, i reditelj, i sve, i kompozitor, jer mnogo predstava i uloga sa glumcima je obrađivo na taj način, sedeći za klavirom, svirajući, a onaj je govorio tekst. Na neki način mu davo intonaciju koju je trebao da ima. Pa da vam kažem, ja ne mogu da kažem kako izgleda raditi sa Masukom, jer on je radio 44. 45. 46. u Palanci i on je bio jedan od upravnika Palanačkog pozorišta. On je u Palanci ostvario nekih 18-19 predstava, što je pozamašno i poprilično i verovatno bi još radio. Zadnje mu je bila gospođa ministarka koju nije uspio da završi 46. godine, jer tada se dekretom određivalo da će kod ide da radi. Onda je on dobio dekret da mora da ide u Niš, da preuzme Niško pozorište i tako da... Po direktivi i onda je otišao za Niš. Kasnije su bile neki pregovori i varijante preko ministarstva da se vrati opet u Palanku i da završi, da se tu penzioniše, međutim to se ipak nije realizovalo, jer uvijek je ispadalo da veći gradovi imaju prioritet za razliku od nas malih, sitnih. Masuka je ostavio svoj debeo trag u Palanačkom pozorištu, pogotovo u Aci Mitroviću, koji je bio njegov đak, znači njegov glumac i ostalo preneo. Mi smo svi govorili da je Aca Mitrović drugi Masuka, jer se držao te tradicionalne, što kažu, ti tradicionalnih predstava, tog tradicionalističkog pozorišta. Nije išao u eksperimentisanje, u modernizam i ostalo, nego jednostavno držao se klasika, a Masuka je bio poznat po tome. Tako da je Masuka, što se tiče Palanke, debelo Ja sam pomenuo onako, pošto je interesantno predstava. Interesantno je... Pa to je više nego što si ti napravio kao glumac, je tako? Pa imam ja jedno 40 i nešto uloga u pozorištu, da. A onih drugih, cepanja karata, otvaranja zavese... To se ne računa, to je posao. To je posao, glume nešto drugo. U rešenju 45. godine, kada je Palanka oslobođena od Nemaca, znači kad su Nemci otišli, kad je krenuo ponovo krenuo život opet, pozorište je zaživelo, Masuka je dobio rešenje da se postavlja, znači, za čoveka koji će da rukovodi palanačkim pozorištem amaterizmom, i u rešenju je stajala rečenica da je najzad pronađen čovek, pravi čovek za ono što treba palanačkom pozorištu. To je bila velika muka da reći za Masuku da pravi čovjek, pa šta drugo nego je pravi čovjek. Još nešto bih htio ovako malo, možda neće da ti se svidi, ali šta da radim? Kažu se, na primjer, oko... Ima i lepe stvari i ružne. Da, Tales iz Mileta, Milić od Mačva, kad smo tebe pominjali, a kad ti nisi to bio tu prisutan, uvijek se govori o Toma iz pozorište, znalo se o kome se radi. Jel stvarno ti sebe doživljavaš kao nekoga ko je, mislim, znam da jesi, ali kako ti doživljavaš tu tvoju vezu sa pozorištem uopšte, ne samo sa palanačkim pozorištem? Se slažeš sa tom? Ja ti ozbiljno kažem, kad kažemo Toma iz pozorišta, uopšte se nikad ne postavlja pitanje koji Toma i iz kog pozorišta, nego se zna da je to Toma Mitrović iz Palanke. Ja pozorište doživljavam kao svoju drugu kuću, jer ja sam više vremena u pozorištu proveo nego u rođenoj kući. Jer probe, predstave, putovanja, sve ostalo, i jednostavno si stalo, a kad nema predstave i probe, onda je pozorišni klub tu i svi smo tu sedeli, družili se i ostalo. Samo što je bilo jedno izuzetnog poštovanja među glumcima, međutim, znalo se ko je stariji glumac. Sad prelaziš u nostalgiju.
Da, u stare, ko je stariji glumac, ko je mlađi glumac i ostalo. Naprimjer, mi mlađi koji smo tada bili, sedimo u klubu i kad ulaze stariji glumci, mi ustajemo i ustupamo im mesto, jer njima je tu mesto da To se sede. podrazumeva. A sada kad uđeš u pozorišni klub, sede mladi, ako mu nešto kažeš, možda dobiš i dlan. Za svaki slučaj bolje čuti. Možda oni glume tu strogoću. Moguće. Prima se na ulogu koga ga znaš. Kažem, pozorište je moja druga kuća i meni je to sasvim normalno i logično i odlaskom u penziju ja nemam više tih aktivnosti koje sam nekada imao u pozorištu, međutim, na drugi način sam to kompenzirao, a to je vodeći i radeći hroniku tog To je ovo što vidimo ovde na... Ovako, ovi malo knjižica, ima još ponekad, nije moglo da stane mali sto. Pa nismo imali veći sto, mislim. Tu je sadržana istorija Palančkog pozorišta, gde se nalazi sve od početka od osnivanja do današnjeg dana. Tako da malo koje pozorište može da se podiči sa tim da ima toliko, što kažu, istorijskih podataka spakovanih između korica. To je jedna istorija i niko više ne može da svojata razne stvari, razna događanja i ostalo. Corpus delict, kako bi se to rekao. To je ono što sa tebe, to je tu između što može, kako bih rekao, da te potvrdi kao teatrologa, a da te definiši i kao pisca, tako? Pa, ajde da ne kažem da to nije književnost, ali... Ja rekao da sam hroničar Palanačkog pozorišta, mada sam i teatrolog, da se razumemo, to je tačno. Međutim, ja izbegavam da kažem da sam teatrolog, ja sam Toma Mitrović. Iz pozorišta. Toma iz pozorišta. Ja čak i dok sam nekada radio na radnom mestu gdje sam nekada bio i ostalo, gotovo da spomenem Gošu, na mojoj vizit karti nije pisalo uopšte zanimanje. Pisalo je samo Toma Mitrović. A ko nekog interesuje neka pita šta sam. Verujemo ti. Dobro, ti si prešao taj put, pun krug, rekao bih, čovek u kulturi, znači bio si... Od cepača karata. Od cepača karata pa do... Pa to je ozbiljan posao, mislim, mi to podcenjujemo, ali... Pa si se bavio i glumom, pa si se bavio i organizacijom, bio si rukovodeći kadar, je li tako? Pa, da. To lepo zvuči, pa si onda prešao u pozorište penzionere, pa si se opet vratio ili kako je u Kulturno-umetničko društvo Abrašević, a sad me zanima nešto bih te pitao, znači pitam te ono što ne znam, jer me ne zanima. Kako je veza, možeš da napraviš neku vezu između, jel beše pevačko društvo Šumadija, pozorište i Kulturno-umetničko društvo Abrašević? Pa, početci kulture, kulturnog života Palanke datiraju iz 1868. godine osnivanjem pevačkog društva Šumadija, koje je u svom sastavu, pored pevačkog društva, imalo i dramsku sekciju, koja nije pravila predstave, već su to razni igrokazi, bili kratki monolozi, dijalozi i ostalo, tako da sve do 1905. godine to se eto tako na neki način sporadično događalo. Tek 1905. godine je zaživelo pozorište, zaživela je prva predstava koja se zvala Jazavac pred sudom Petra Kočića. Jesam, ali u remake predstavi, kada smo slavili 50 godina pozorišta, ja sam u toj predstavi igrao. Ta predstava Jazavac pred sudom je vrlo interesantna, jer po nekim istraživanjima to je u stvari... Pričaš o prvoj predstavi. O prvoj predstavi Palančkog pozorišta. To je predstava koja je verovatno prva igrana predstava Jazavca u Srbiji, pa i šire. Dobro, to su interesantne godine, istorijski gledano, to je vreme aneksije Bosne i Hercegovine pripremanje, tako? Vjerojatno i postoji taj politički kontekst. 1902. godine je Petar Kočić napisao Jazavca, 1903. je on čitan u Beogradu u raznim klubovima, Zora i ostalima, a mi smo 1905. nastupili igrajući Jazavca pred sudom u Palanci. I interesantna je stvar, dokaz da smo mi među prvima je bio taj da je Jazavac isto 1905. igran i u Skoplju, jer Petar Kočić je tada bio prebačen u Skoplje, da li po kazni, i znamo da je jug bio kazneni deo gde su slali kulturne ljude dole, po kazni naravno. On je radio u gimnaziji, u Skopskoj gimnaziji, i za kraj školske godine
je pripremljena predstava Jazavac pred sudom, po njegovom tekstu. On je to radio. A znajući da se školske godine završava u junu mesecu, to znači da ona je izašla juna meseca, a mi smo je odigrali za 1. maj, uoči 1. maja 1905. godine. Znači da smo ipak odigrali pre. Posle Skoplja je igrana predstava u Beogradu, u Narodnom pozorištu, je napravljena, ali je već u jesen, tako da po tim podacima smo prvo pozorište koje je izvelo Kočićevog Jazavca. To je vrlo interesantno. Imate neku sačuvanu fotografiju sa te premijere? Imamo samo... Gde su igrane predstave? Predstave, Palanka je imala više objekata gde je igrano. Znalo se da su u to vreme predstave u stvari igrane... Vi ste bili ko Exito da predstavljaju? Da, igrane su po ugostiteljskim objektima, po hotelima, po restoranima, salama i ostalo. Hotel Kruna, Hotel Central, Šećerana i tako redom, Hotel Srbija. Tad je Palanka imala 3-4 hotela, za divno čudo danas nema ni jedan. Ono što je bilo, to je pretvoreno u kancelarijski prostor, u ugostiteljske objekte. Dobro, menjaju se vremena, menjaju se i potrebe, da. Sad svi spavamo u auto ako zatreba, pa ne moramo u hotel da idemo. Da. Tako da su one igrane, znači, po tim objektima, a igrano i na otvorenom, na Kiseljaku je često igrana predstava, na otvorenom za narod. Tako da je to, Palanka je, što kažu, dosta predstava odigrana. U tom, da kažem, međuratnom periodu, od 1905. Ja obično računam 1905. da je tada igrana prva predstava, pa računam da je tada i počelo pozorište, pravo pozorište, sa 1941. godinom, znači u taj međuratni period, između 1905. i 1941. pozorište u Palanci je odigralo neki 100 i nešto predstava. Bilo je dana kad su oni, tad se sve predstave radile ubrzano. Naučiš tekst, brzo čas izađeš na predstavu, sufler je bio glavni, trčao okolo jedan kulisa, dobacivo, šaptao i ostalo, ali su predstave igrane. Znači, 100 i nešto predstava je odigrano u tom međuratnom periodu. Da, ali ono, kako bih rekao, faktografija radi, i reći nisu to bile predstave onako kako se danas rade. Da, ogromna je razlika, pa... Ali sve, pa mi se sećamo, izvinjavam se, prekinuću te, ali smo već 2016. priredili ovde izložbu pozorišnih plakata, tvoju izložbu, i bilo je tu, još se sećam da na jednom plakatu ima recimo najava jednog, drugog ili trećeg. Da, to je ova knjiga pozorišnih plakata. Knjiga je izašla iz štampe, postoji kao knjiga ili još uvek kao pilot projekat? U pripremi još je pilot projekt, jer malo više para treba za njeno štampanje, jer ona se radi u koloru. Evo, na primjer, 1900... Ja sećam da je to pokazivao i Vlada Đurđević koji je otvorio izložbu, sećaš se? Evo, 1935. godine je igrana Ukročena Goropat. I da ne nabrajam te, znači, klasici svetske književnosti i dramske pozorišne su igrane u to vreme. To dobro, na kraju krajeva za pozorište 70. godine i nije tako mnogo, je tako, igraju su... Šta hoću da kažem, ako se igraju neke predstave po komadima koji su pisani još i pre nove ere, šta je to? Da, u svakom slučaju, pa i... Nažalost, nismo igrali Trifkovića, odnosno, htio sam da kažem, nismo igrali Kozačinskog, koji je prve predstave radio u Novom Sadu, u putujućim diletantskim pozorištima. I velika je stvar što Palanka je imala dosta i glumaca koji su živeli i radili u putujućim pozorištima. Znamo da su tada putujuća pozorišta bila, što kažu, osnovna stvar pozorišnih događanja, ne samo u Srbiji, nego u celoj Jugoslaviji. Mi imamo putujuće pozorište Šopalović i Karolina Nagin, to su tekstovi koji baš pokazuju to. Pokazuju tu istoriju. Knjiga koja govori o putujućim pozorištima Donje Jasenice je to ova, koja nosi naziv pozorište kojih više nema. Jer takvog pozorišta više nema, jer ovo 1941. kada je počeo rat, su zadnja pozorišta formirana, da bi glumci koji su bili putujući glumci preživeli. 1945. kada je nastupilo oslobođenje, onda su po dekretu osnivana pozorišta i profesionalne i amaterski svuda u svim mestima gdje god je postojala mogućnost, pa čak i selima. Zadružni domovi su pretvoreni u domove. Da, tamo gde ih je bilo, posle 50 godina kreće izgradnje. Da, ali zato već 54. 55. su počeli da gase ta pozorišta. Tako da Palančko pozorište, na primjer, 52. godine pretvoreno bilo u profesionalno pozorište. Egzistiralo nekih godina i po dana kao profesionalno pozorište i opet dekretom je osnovno, dekretom je ugašeno. Pa je nastavilo posle da radi i da živi
sve do mog dolaska u pozorište kad se ponovo na Ili neki ti je način... bilo da si ugasio pozorište? Sva sreća nisam. Šalim se, naravno. Šta si htio da te pitam, pomenuo si malo pre i Narodno pozorište, nego ajde da mi ne odleti misao, kako je veza između Dadova i tebe? Dadova i mene, pa dosta drugara i prijatelja u Dadovu koji su počinjali da glume, da igraju, da spomenem Mihajla Tošića, osnivača Dadova. Zašto ti to pitam? Htio sam te isprovocirano, on je režirao neku predstavu. Da, i on je radio predstavu u Palanci, to je izuzetno dobro predstavu, to je bio Tartif, koja je stvarno odjeknula u što kažu srpskom glumištu. Bila je izuzetno dobra predstava. I mnogi drugi, na primjer Bekjarev, moj pokojni drugar, nažalost pričam sve o pokojnim drugarima, da ne nabrajam više jer dosta ih je pokojno, ali u svakom slučaju je jedna divna saradnja postojala između Dadova i našeg pozorišta i kad god smo nastupali u Dadovu, mi smo uvijek imali prepunu salu, doduše ona ima stoji 10-ak mesta, pa se i lako da napuniti, jer ima Palančana dosta u Beogradu. Sad si mi dao ideju, ako ne znam da li si bio prisutan ovde, kad je Miroslav Jozić igrao zaveštanja Stefana Nemanje u maloj sali i Miša Bajkić je bio s njima, oni su se kladili. Miša je bio pesimista, kaže neće da bude mnogo naroda, ali Miroslav Jozić, kako ga je Bog dao duhovito, kaže sala će da bude puna. I stvarno bilo u maloj sali, da je bilo koliko 50-ak mesta, toliko optivno, kaže Mišo, kaže sala je velika onoliko koliko ima mesta, tako da dobro, to je vezano za... Dobra predstava će da napuni i malu i veliku salu. Loša predstava, nema šanse. Neki gledalac će da dođe, pa pitanje da će da izdrži do kraja i... Ali dobro, stvar kulture je da se odgleda predstava do kraja i da se... Jesi imao neko iskustvo da glumiš u predstavi kad publika počne da napušta salu? Ja to ovo pitam jer stvarno mi je žao što ti i ja se znamo, kako bih rekao, i na profesionalnom i na prijateljskom nivou od 2005. godine. Reći ćemo nešto posle i o tome, ali nisam imao prilike da te gledam kao glumca. Imao sam ja vrlo velikih uloga, to kažem veliki, apropo jedne predstave koja je igrana i u Trebinju na Saveznom festivalu, a to je bio Pelikan. Od ovoga kuli ćemo posle. Da, ali kažemo, i tu predstavu je režirao profesionalni reditelj Milovan Novčić i onda kaže, jao, kako bi mi ovde nedostajao jedan lik, nema teksta, nema ništa, trebao bi da igra mrtvaca, da leži na stolu i da mu sveća gori na grudima, ali koga ja da nađem? Pošto ja sam bio stalno uz predstavu, kažemo, dobro, ako treba, evo ja ću da... I tu sam u toj predstavi igrao mrtvaca, a obišao sam Srbiju i Jugoslaviju sa tom predstavom igrajući mrtvaca. A mogu vam reći da nije baš slatko i prijatno iz prostog razloga. Doduše imao sam masku. Da si nisi uživio ulogu. Ne, imao sam masku da ne prepoznaju ko je, jer sveća je gorala na grudima. Zna se kako se sahranjuju naši ljudi. I onda kad taj se mrtve se predava je pod ili nešto, onaj vosak kapne, dođe mi da ja uknem, da uplašim publiku u sali. Publika nije napuštala. Nije se plašila. Ali nisi me govorio, bilo da si doživio neki put da... Ne, Palačko pozorište je imalo uvijek dobre predstave. Dobro, ne pitam te zbog toga sad. Ne, ja kažem, to su uvijek... Nisam ništa loše, mislim da me... I da vam kažemo... Ne znači kad publika, ako do toga dođe da je predstava u stvari loša, nego... Htio ste pitati da li si imao to iskustvo, jer sam slobodan tebe da pitam, da li je to stvarno toliko rupa, jeste vjerojatno ružno glumcu da kad mu neko ustane u sred nekog monologa... To je katastrofalno, jer poremeti uopšte sve... Iz prostog da na strani nismo doživjeli da nam napuštaju predstavu, iz prostog razloga što mi nismo nikad ni dozvolili da neka predstava koja je loša gostuje. Jer nema razloga, ako hoćeš da se pokažeš, nije u pitanju samo putovanje, nego stvarno da pokažeš kvalitet, da se vidi da nešto stoji i da taj rad ima rezultata. Tako da, naravno, ima trenutaka kad neko ustane i izađe. Sadašnje vreme mobilnih telefona, mnogi izađu da bi telefonirali, pa se vrati i nastave predstavu da gledaju dalje i izgubi kontinuitet sve, pa onda mora dođe sutra drugi put
dok gleda ono što nije gledao. Pošto si ti u pozorištu proveo dobar deo života, znači ono, kako bih rekao, bio si u kratkim pantalonama i u raznim kostimima, kako je na tebe uticala ta promjena tog mentaliteta publike i neko bih rekao, spoljašnjeg ophođenja publike sa glumcima? Ti si sigurno mogao bolje da uočiš tu liniju koja razdvaja ta dva mentaliteta, mislim, Zavisi od mesta do mesta gdje smo igrali, ako govorimo o gostovanjima, jer sve sredine nisu iste. Neka prihvata moderni pristup predstavi, neka klasičan, neka ovako, neka onako. Mogu da kažem da mi je najteža predstava za igranje, tu igrali smo Ruženje naroda iz 2 dela, predstava koja stvarno ima šta da kaže. Igrana je u Crnoj Gori, neću da kažem grad u kojem smo bili, i tu sam doživeo da publika jednostavno nonšalantno, tako da to se sad možda i odgovor na ono prvo pitanje, ponašala vrlo lagodno, nonšalantno, sa podignutim nogama, sa telefoniranjima, sa razgovorima, kao da se nalazi u kafiću nekom i ostalo, tako da nam je to bila vrlo, vrlo teška predstava. Tako da, ali retki su takvi slučajevi bili. Sreću. I hvala Bogu. Ali sve zavisi od mentaliteta ljudi i od sredine gde si otišao. Da, dobro, mi to često koristimo izraz, da li je to školovana, naviknuta publika, da li su i glumci naviknuti. Sad još jedno pitanje. Pa evo više apropo toga, da se vratim na igranje u Palanci. Palančka publika je izuzetno školovana, znači mnogo godina gleda predstave, ima mogućnosti. Imali smo čak i mogućnosti da Jugoslovensko dramstvo ima maltene stalnu scenu u Palanci i tako dalje. Tako da je ona znala šta gleda i umela da prati predstave, ali dolaskom na ulaz u pozorišnu salu, taj gledalac tog trenutka zaboravlja na viku, galamu, dobacivanje i ostalo. U pozorišnu salu se ulazilo kao u hram. Govorilo se polušapatom. Sala je imala izuzetno poštovanje i dan danas se poštuje što taj pozorišni, što kažu, štimung, i onaj ko uđe u salu sedne i sačeka početak predstave, bez dobacivanja, bez galame, bez vriske, ali to može u sredinama koje imaju školovanu publiku. A publika se ne školuje samo sa odraslima i velikim predstavama, nego od malih nogu. Zato Palančko pozorište ima i dečju scenu, omladinsku scenu i scenu odraslih, tako da se deca i uče glumi, a uče se i da prate predstave. Kaži mi, pomenuo si sve te scene, nego pade mi na pamet i malo čas, vratit ćemo se poslije na knjige, mnogo toga ću da te pitam vezano za ovo što je pred nama. Kad je nastala ideja da se u Palanci održava festival nove pozorišne tendencije, tako beše? Nove teatarske forme. Nove teatarske forme, da vam izvinjam se. 2009. godine... To je za tvog vakata, tako? Da. Za to vreme dotle festival... Čija je ideja? Tvoja ideja bila ili je... Pa festival je osnovan i započet i živeo je u Pančevu. I on je začetnik tog festivala. I onda jednog trenutka neki umni ljudi su došli do zaključka da je Pančevo preživjelo takvu vrstu festivala i da im to više ne treba. I onda je Srbija krenula da konkuriše, mislim kad kažem Srbija, odnosno razni gradovi, među njima su bili i Požarevac, Smederevo, pa čak i Velika Plana i ostali, da budu domaćini tog festivala. Festival je dobila Palanka. Glavni razlog što smo ga dobili je taj baš zato što ima školovnu publiku, što zna šta je pozorište i ostalo. Tako da smo na jedan način sad upotpunili onaj tradicionalistički repertoar koji smo imali sa novim shvatanjima, novim viđenjima, novim pristupima. Mada se postavlja pitanja šta je to nova forma? Pa često mi smo u razgovorima pre ili posle predstave, bili smo i ti i ja prisutni tu, često je Jorgan, naš zajednički prijatelj i Drago Nikolić, Jorgan izbavio više, šta bre kaže više da se izmisli u pozorištu, ali jeste, nova teatarska forma je bio jako interesantan festival. Pa jeste, na primjer kaže, znate tu, na primjer, nema scenografije u predstavi, nego su samo glumci. Nije tačno da nema scenografije.
Scenografija uvijek postoji u svakoj predstavi. Ako igramo na livadi, ono drvo koje se nalazi iza je scenografija. Ako igraš na goloj pozornici, zidovi su scenografija. Jednom rečju, nema predstave bez scenografije. Tako da ta priča, igraš predstavu bez scenografije na sceni, je modernizam. Nije tačno. Nije to. To To nije dobro, mada je možda i primetno da se, bar iz mog nekog iskustva, da se scenografija sad drugačije radi ili je svedena ili stilizovana više nego verovatno pre 50 godina, zato zbog toga što su i mogućnosti drugačije. Ali zavisi i od koncepcije same predstave. Da, od koncepcije da bude ideja reditelja, od koncepcije pozorišta. Jer ako je predstava tradicionalistička i ostalo ti moraš da ideš vrata, mora da budu vrata, moraju da imaju bravu, što kažu, ona je stara priča, ako puška visi na zidu, mora da opali i ostalo, tako da... Kakav je tvoj teatarski pogled na tradicionalno pozorište, da tako kažemo, klasično pozorište u stvari i na neko novo pozorište ili alternativno, ili ono što se, mi kad kažemo alternativno, nova teatarska forma, prvenstveno mislimo na Bitev, je li tako? Bitev teatar, ali eto imali smo, hvala Bogu sreće, pa smo mnogo predstava tog tipa odgledali i na sceni Palanačkog pozorišta, baš zahvaljujući ovom festivalu. Kako je tvoj lični stav prema tome? Pa da kažemo, svaka predstava ima svoju lepotu i onaj ko voli pozorište, on će prihvatiti jednu i drugu i treću ako gleda umetnost i ako gleda ono što se prikazuje na sceni. A ako je tradicionalista, on neće ni da dođe na nove forme i ostalo, jednostavno neće da se opterećuje, a kad dođe na tu realističku predstavu, on će biti izuzetno drag i dobar gledalac. Ta publika je isto vrlo zahvalna. To ne znači da ako voli klasiku, da je operisan od pozorišta. Pa dobro, i pozorište se igra sa samim sobom, na taj način tako malo produhovljuje sebe i pruža sebi mogućnost da opstane u vremenu kako je, pa ne samo današnje, nego kako je bilo. Pa nažalost, pozorište gubi sve više na svom imenu, na svom tom planu, jer sve se više zanemaruje kultura, govorim sa aspekta naše zemlje, da ne kažemo ove velike Srbije. Nekada smo mi u Srbiji imali vrlo jaka amaterska društva, jaka pozorišta koja su maltene igrala predstave u ravni sa mnogim profesionalnim pozorištem iz unutrašnjosti, ne govorimo o Beogradu, Beograd je nešto drugo. I ostalo, međutim, danas mi zdušno i vrlo prilježno gasimo amaterizam i smatramo da je to bljak. Pravimo nešto drugo, međutim, šta se događa? Kad smo mi mnogo ranije, znači u Srbiji i Jugoslaviji, to je staroj Jugoslaviji, forsirali amaterizam i igrali izuzetne amaterske predstave, imali divan repertoar i svega, Evropa se nije mnogo bazirala amaterizam. Sada dolazimo u obrnutu situaciju. Evropa forsira amaterizam, a mi ga gasimo. Da, oni to, koji beš onaj termin se koristi, decentralizacija kulture, ili tako? To ti je. Decentralizacija kulture. Sad idemo, ima predloga u toj centralizaciji kulture ili decentralizaciji. Naprimjer da Palanka, Plana i da ne nabrajam redom gradove pripadaju Kragujevcu i Kragujevac će da sprema predstave i da dolazi da odigra tu predstavu u Palanci i to je to. To isto čekaju za Beograd i okolinu. Napravit će se 3-4 velika centra i koji će imati profesionalna pozorišta, radit će predstave i kad im padne što je na ovom i kad imaju vremena. To je u planu, to je bio predlog da se igra i u predstave po malim scenama, po drugim manjim gradovima. A šta sa amaterima? Amateri, šta će ti? Bavi se iz hobija ovako, privatno u nekom dvorištu ili na nekoj prostori, spreme neke jednočinke. Sam za sebe? Ili do drame i to je to. Tako da... Malo si me zbunio sam ti. Ne, to je istina. To je istina. Apropo toga, jedan od najvećih protivnika u ono vreme amaterizma, amaterskih predstava, sam mislite ko je bio? U koje ono vreme? Pa mislim u vreme između dva rata. Između Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata. Poznato ime, poznati pisac, poznati direktor pozorišta
Pa ne znam, evo Branislav Nušić. Htio sam to On da je- kažem, ali nisam se usuđivao. On je bio protivnik amaterizma, amaterski predstave, čak i pisao zahteve ministarstvima da se njima na neki način ograniči rad i ostalo, nego da treba da se svi ugledaju na Narodno pozorište u Beogradu, tad je bio direktor Narodnog pozorišta, se ugledaju da će Narodno pozorište da dođe da im igra predstavu. Doći će Narodno pozorište u Staro Selo da igra predstavu. Pa dobro, možda i hoće, ali koliko puta, mislim, ko je učestvovao za... Pa ne može da smesti Bilo predstavu. gde. Ne može da smesti Pa predstavu. dobro, bilo Jer- na igralištu. Pod vedrim nebom. Eto, mislim, to ne znači da je, ako je veliki pisac, veliki ljubitelj pozorišta i reditelj i sve to, da poštuje baš... Pa dobro, amaterima ostaje da se bore za... Da se Pa trude, bore da se. se bore i da se bore za svoj Bore status. se, Samim ali- tim, ja mislim da je jedna velika pobjeda izvojevna, ali možda, ne možda, nego više desetina godina unazad gledano, kad smo napravili jasnu distancu, distanca kako to lepo zvuči, ja što rekao, Sada, u vreme korone. distancu između diletantizma i amaterizma, tako. Pa jeste, ali... Jer često ljudi to poistovećuju, diletantizam iz današnje perspektive, u današnje terminologiju podrazumeva stvarno neki, ono što ti malo čas reče, da se to spremi nekad tamo nešto kao mi smo kao nešto spremili, a amaterizam nije daleko od profesionalizma, tako? Ne. Naročito ako su ljudi Dobre tome amaterske posvećeni, predstave bilo da su vrlo profesionalne. amateri reditelji, amateri glumci, ajde, ljudi koji su zaposleni u ustanovu kulture, oni su profesionalci samim tim što rade, što su imenovani Što poslove sad za neki bilo, poslove, tako? na primjer u Palanačkom pozorištu, mi smo zvali, svojevremeno nosili smo i mi naziv amatersko pozorište, mislim kasnije je to dobilo njegovo ime koje je imalo nekada gradsko pozorište, koje je bilo ni amatersko ni profesionalno, nekad sredokraća između i ostalo. Ali hoću da se vežem na to, diletantizam i amaterizam. Na talijanskom dileto znači lepo. Diletantizam znači nešto lepo. A to što smo mi bukvalizovali i na neki način... Drugi prva pozorište su nosile u svom imenu diletantski što smo nego dobro da pričam iz perspektive... Tu reč onako unazadili i napravili je na nešto što je ružno. Pa dobro, takav je kontekst da radimo, ali recimo 2009. godine, kad je ti reče prešao ovaj festival u Palanku, kad se kaže, to su kaže diletanti, zna se šta, a za amateri je ipak neki viši nivo. Iz naše perspektive, tako menjaju se konteksti određenih termina, zavisno... Ja sam rekao malo pre da je taj festival došao u Palanku, kada je Pančevo došao zaključajem, ne treba. Taj festival više ne postoji. Pre par godina je ugašen, jer isto su tako neki umni ljudi došli do zaključka, šta će nama ta vrsta pozorišta? I jednostavno taj festival više ne postoji, što je opet šteta. Ali šta da se radi? Vremena se menjaju. Vremena se menjaju, pa dobro, valjda Doći će neko ko će da je vrati to. Ja se iskreno nadam, mislim, verujem i ti, makar da idemo da... Kad dođemo ovdje kod tebe u pozorište i da radi. Pa dobro, kad pomenu sad ovaj Dom kulture, mi smo se, ti i ja, odnosno Dom kulture i ti upoznali smo se 2005. godine, a direktno je ta naša povezanost se pretvorila kasnije u prijateljstvo, eto i u saradnju zbog predstave, zbog pozorišta na kraju krajeva, tako ti si u to vreme bio, ne znam da li direktor ili upravnik, mi smo radili Radovana trećeg i ja sećam da Jordan kaže, pitaj, tamo vred vidi, kaže, ako možemo da idemo u Palanku, ali ima onaj Toma, on kaže, nezgodan je, kaže, neće da te primi, i stvarno mi smo ovde u Domu kulture, svi iz Doma kulture, naši glumci, reditelji i osoblje, da tako kažem, i ova ustanova, stvarno smo uspostavili odlične odnose sa onda tvojom kućom, i sad sa tvojom kućom, sa gradskim pozorištem Palanke, tu su napravile neka prijateljstva i saradnje i glume i učešće na festivalima i sve i svašta. Pa Jordan nije bio pobegao mnogo od te konstatacije koje je rekao, možda neće da nas primi ovaj. Držao sam se i ja te politike, a taj način razmišljanja sam nasledio. Htio si da imitiraš Nušić. Da. Nismo otvorili scenu, pružili mogućnost mnogima da igraju na njoj. Predstava je morala da ima određeni umetnički kvalitet da bi se igrala na toj sceni. Jer nikako nismo hteli na neki način da degradiramo
tu kuću, to pozorište u kome se izvodi taj umjetnički čin. Predstava je morala da ima neki svoj kvalitet, da bi predstava vaša je došla i ja sam bez reči prihvatio iz prostog razloga što sam znao kakva je predstava i nije bilo problema. Za mnoge u Plani i okolini je bio šok što ste vi igrali tu predstavu u Palanci. Dobro, i nama je to mnogo pomoglo da nastavimo, čini mi se da spremamo i ozbiljne predstave. Pa dobro, ovde u opštini Velika Plana se uglavnom rade dobre predstave, mislim i na Masuku, i na Dom kulturi, i na Krnjevu. Znači, ja mislim da se nikad niste pogrešili što ste bilo koju predstavu tamo doveli sa ove naše 3 scene, rekao bih. Pa, Krnjevo nekad bilo što kažu, začetnik i na neki način predvodnik tog, da nazovemo, ajde da ga kažemo, seoskog amaterizma, samo pitanje da li je Krnjevo selo više. Niti je varošica, niti je selo, je ostalo nešto između, ali ajde, neka bude... Dobro, između Plana i Palanke. I starog sela. Tako da, međutim, ja moram da kažem da u ovom trenutku, pošto je Krnjevo pripada opštini Velika Plana, i Trnovče je bilo vrlo jako jedno vreme, pa i Miloševac. U Trnovču su razno održavani odnosno opštinski federasi. Da, tako dalje. Međutim, svi su na neki način stagnirali ili su se jednostavno već odrodili, otuđili od tih pozorišnih predstava, festivala i ostalo, ali primat je preuzelo Staro selo. Nije neskromno, mislim sa moje strane, je sasvim realno, to kod tebe je čas vi, čas ti, ali nema veze. Ja sam s tobom na ti, a ti možeš samo da budeš na vidim. Možda deluje ovako, da se ne hvalimo, ali Staro selo ima takva kulturna zbivanja i događanja, na kojima, mislim i tvrdim, mogu da im pozavide mnogo veća mesta i mnogo veći gradovi. Jer imati ovde književne večeri, muzičke večeri, pozorišne predstave, festival i ostalo, takve kakve Krnjevo ima, mnogi nemaju. Ja Krnjevo sam rekao, pardon. Pa dobro, nisi pogrešio i Krnjevo da, ali... Dani Brane Damjanovića su... Ajde da malo... Da se vratimo. Staro selo je perjanica opštine Velika Plana. Dobro, ajde. Mi smo malo posustalo Kruševo tu sa danima pod Lipom. Dobro nasledili ih i Krnjevo sa danima Brane Damjanovića. Potresali su Lipu. Da, ali dobro, Majek se održava kod nas, Masukini dani svakako u Masuki, pa je pozorište Masuka od prošle godine ustanovilo i festival amaterskih pozorišta. Uspeli su da ga održe pre početka epidemije. Znači, kad je više bilo u januaru ili februaru mesecu. Znači, eto, imali smo na teritoriji naše opštine taj prilično raširen kulturni i čak i festivalski život. Mada malo i preterujemo sa tim velikim brojem manifestacija tih festivala. Ja sad, ima nekih mesta koji ne mogu da prebroje koliko imaju tih festivala raznoraznih. Što je opet jedna inflacija te vrste kulture i ne garantuje taj broj festivala koji se održavaju, ne garantuje da daje i kvalitet. Dobro, nama je, moram malo da branim tu festivalsku politiku ovde sa terena na kome mi svi ovde radimo i živimo. To je prilično dobra prilika da se, kad su ti festivalski dani, ogleda jedan broj predstava, jer se ljudi, čini mi se, u zadnjih 10 godina sve više vezuju za neke termine koji traju od do, pa posle neću da idem svakog utorka ili svakog četvrtka u pozorište, ili da idem jedan put u 2 nedelje ili jedan put mesečno. Kad su festivalski dani, a imamo, mislim da ćeš da se složiš sa mnom. Pa, delimično da, delimično da. Primjer radi, uzmimo Staro selo. Staro selo ima taj svoj Majks, koji je već tradicionalan i dugogodišnje pozorište život ima. Znači, traje već duži broj godina i to je jedna dobra manifestacija i budem iskren, mnogi od nas jedva čekamo datum i dan kad ćemo da započne. I mi jedva čekamo, radim se da ćemo ove godine moći da ga spomenemo. Međutim, a zamisli sad da, na primjer, organizuješ još jedno 2 festivala ovde.
Ne, naravno, Ne bi to bilo. nisam ja mislio To da je jednu već kuću, inflacija ja sam gledao iz perspektive, recimo, konkretno opštine Velika Plana, da to nije bilo, Dobro, i to nije mnogo, svako mesto i u različite, mi se dogovorimo u različite termine i to to je se već napravi, nešto da to drugo, sam mislio. ali ja mislim ako u jednom gradu ili jednom mestu ima više tih festivala pozorišnog tipa, to nije to. Pa dobro, meni se, na primjer, konkretno svidela ideja da Masoka napravi festival amaterskih pozorišta, tim pre što se ne gađa vremenski sa Masukinim danima i dobro, ovo prošle godine ispala kako ispala, niko nije planirao onako, znači morali smo da se snalazimo u hodu. Ali da nije amatersko pozorišta da dođu, na primjer, da imaju, da Masuka napravi repertoar i da kaže, jedan puta nedeljno, ove nedelje dolazi Palanka, ove nedelje dolazi ovaj osob, i to ti je u stvari festival. Mislim da ne mešamo se... Njihovu organizacijonu politiku. Nego ja pričam o prošloj godini i eto, to je, kažem ti, to stvarno meni lično, a i to je naišlo na prilično dobre komentare u onoj pozorišnoj javnosti da se napravi festival amaterskih pozorišta. I to je, tim pre što je to bilo početne godine, to je kao ideja odlično. I ništa to ne smeta nekom, pa i Požarevac ima 2-3 festivala i... Da, ali oni imaju onaj profesionalni deo i amaterski deo. Štap i Šešir, Milivoje Živanovića i Živka Matić. I Šešir i Dani Milivoje Živanovića, da. Tako da su oni razdvojili faktički i profesionalizam i amaterizam. Tako da su tu dve opet mogućnost da se vide i vrhunska ostvarenja profesionalnih kuća i amaterskih kuća. Nego, kaži ti meni ovako, kako je tvoje viđenje da li pozorište, ako se sećaš, sad ću ja malo pravim digresiju neku, nadam se da će publika imati razumevanje, bio si ti, čini mi se ovde pristani baš za tu negde u ovoj sali, Vlade Đurđević svarojno ima jedno predavanje, upriličeno je na otvaranju jednog Majeksa, bila je tema čemu pozorište u oskudno vreme. Pitaš li se ti sad čemu pozorište u ovo krizno vreme? Da li ima pozorište u budućnosti? Ako budemo i ovu godinu svi mi prinuđeni da... Da budem iskren, mene boli i smeta mi što nema pozorišta, što nema pozorišnih predstava i ostalo. Jer pozorište bez publike, ovo što sad online, što se igra bez publike, a igra se predstava, meni to nije pozorište. Meni je to film. Da. Evo. A opet, ni tim ljudima, isto koji su glumci ostali, i njima nedostaje, i njima manjka... Možda njima ponajviše. Igranja, a druga stvar, sad u ovom trenutku, dobro, sad to, ova kriza, pandemija diktira takav način ponašanja i njima je vrlo teško, što i kad igraju te predstave, jer oni pre izlaska na scenu moraju da prođu jednu malu torturu zdravstvene kontrole, merenja temperature, testovi, čuda i ostalo. I onda posle toga izađeš da igraš, pa još ako kaže, znate, mora da imati tu distancu. Kako ja sad treba da imam scenu blisku, a treba da napravim distancu. Da, dobro. Mislim, to više nije, gubi i samo pozorište, sam taj pozorišni čin gubi. Pa dobro, pozorište i trenutak, od onog trenutka kad saznamo da ima neka premijera negde, pa se spremamo da idemo, pa idemo sa nekim, pa rezervišemo kartu, pa dođemo da je kupimo, pa napravimo, glumimo publiku, glumimo tišinu u sali, pa je li tako, sve je to pozorište. Pozorište se završava onog trenutka kad stignemo kuću, pa i posle pričamo sa nekim o predstavi, svima to... Kad se priča o predstavi, znači da je predstava bila dobra. Da. Kaži mi ovako, i još nešto sam htio da te pitam, pozorište, pričali smo sad dosta o pozorištu u Palanci, ali nije slučajno da si ti veliki trag tamo ostavio. E sad, pozorište u Palanci putuje malo i po inostranstvu, da tako? Pa bilo. Korint. Zanima što je festival balkanskih pozorišta. Balkanskih pozorišta. Ja sam to čitajući malo tamo, čeprkajući nešto o tvojoj biografiji, kako rekao profesor, pa sam i to našao, čemu se tu radi? Pa, Korint, znamo da je grčka kolevka kulture i pozorišnog igranja i svega toga, da je začetnik mnogih tih stvarčica. Jesi ti bio na čelu pozorišta kad ste išli u Korint? Jesam. Zato svi bili. Pa dobro, nisam... Bio sam jedan od ljudi... Ne moraš toliko da skromno da budeš baš. Jedan od onih koji su, što kažemo, vodili pozorište.
To je jedna divna manifestacija koja evo sad zbog svih ovih situacija ne postoji, ali je velika stvar kad sve balkanske zemlje, čak i Rumuniju računaju u balkanske zemlje i oni su S kojom nastupili. predstavom snimaš? Mi smo nastupali? bili sa Kraljem i Bijem Aha. i to je predstava koja je odjeknula na tom festivalu, da ne kažem da je pokupila mnogo nagrada, da smo bili izuzetno dočekani. Posle naše predstave, svi ansambli, posle svake predstave, svi ansambli se nalaze na večeri ili ručku i ostalo u nekoj sali, nekom hotelu. I onog trenutka pozorišta, svi ansambli su odošli, stigli su već u tu salu, se pijuckaju, čekaju da dođemo i mi koji smo igrali i ja. I onog trenutka kad smo se mi pojavili na vratima, tog trenutka su svi prisutni ustali i aplauzu su nas pozdravili kao na kraju predstave. Jer to je dokaz da smo imali izuzetno dobru predstavu. Tako da, to je nešto što ja to pamtim, što mi je dobro i drago i što je najvažnije. Na kraju tog festivala, kad je zatvoren, doživio sam da me i učesnici nose na rukama tom prostoru gde se odvijao, jer festival se odvijao na otvorenom. Tako da je to bilo izuzetno lepo. Ali ja sam bio, kažu da sam bio devojka za sve majke i za Albance sam bio, za albansko pozorište, kad im nešto fali, oni me pozovu da im pomognem. Jednom reču, svi su se trudili da tražili od mene neku vrstu pomoći, odnosno ovo naših pozorišta, pa čak smo, oni koji su došli avionom ili nisu došli prevozom, pošto smo mi došli autobusom, znali da idemo na kupanje i ostalo, da ih potrpamo kod nas u autobus, pa da ih razvozimo, da se vozimo zajednički, da se družimo. Jednom reču, to je bio Balkan u malom. To je nešto što je izuzetno lepo film. I tad smo predstavili staru Jugoslaviju, celu Jugoslaviju. Znači, nismo predstavili samo Palanku. Koje godine to? Ne, mnogo, treba da otvaram knjige. Dobro. Kaži mi, koliko puta si bio u Kuli? Ja sam jedan od ljudi, ili ja sam osoba koja... Ja pitam te koliko si puta prvo otišao u Kulu, koji je prvi put... Koliko puta si vodio Palanačko pozorište? Kulski festival je zaživio u Kuli. 65. godine u Palanci je održan zadnji republički festival amaterskih pozorišta u Palanci. I onda je doneta odluka da se taj festival preseli, a da Palanka bude domaćin festivala uže Srbije, a da se republički festival preseli u Kulu. I prvi festival, znači već 66. godine je bio u Kuli i ja, eto, te godine sam prvi put ušao u Kulu na taj festival i da kusam nadam se da ću i opet ići. I ja sam, sad skoro smo nešto gledali i analizirali, izgleda jedini trenutno živi čovjek koji je od prvog dana na tom festivalu, Kulskom festivalu. A to sam da mi odgovoriš na pitanje koliko puta si ti vodio pozorište Palanačko na takmičenje. Bilo si je glas da ste stalno išli na posle, da ste dosta... Pa ja sam 12 puta odveo pozorište tamo, bilo je ono, nije se postavljalo pitanje da li će Palančani doći u Kulu na festival, nego sa čime će Palančani da dođu. Jedna reč je poslala... Sa tom. Ali Palančko pozorište je pozorište koje ima najveći broj učestvovanja na republičkom festivalu. Nekada je prva bila Kikinda, međutim Kikinda je postala profesionalno pozorište i omogućeno nam da mi preuzmemo primat. Mi se dobili ono kao zelena karta, nešto to ti. Tako da... Kaži mi, koliko puta si se oprobao kao reditelj? Nisam, izbjegavao sam da budem reditelj, ne želeći tu vrstu zanimanja baš mnogo, jer imao sam dosta posla na drugim stranama, a režirati jednu predstavu, za nju treba mnogo vremena. Ipak i posvetiti pažnju svemu tome, tako da sam izbjegao. Radio sam razne manifestacije i ostalo
I jedna zadnja predstava koju sam živio, i to na Jedvite jade sam prihvatio, to je bila tvoja predstava koju sam prihvatio iz drugarskih i prijateljskih To je razloga. bilo to lepo iskustvo. Pa jest. Meni je bilo lepo. Dobra glumačka ekipa, onako Da. interesantna. Gde ti je... Sad si ostao bez glumaca, pokupili masu koji pokupili sve. Pa nije, pa dobro, mi se sarađujemo. Da, ima... Ustupiš im glumca. Dođu novi, mislim, srećom ima s mene generacije Negotov, ko bi ga znao zašto je to dobro, imali smo ovu oskudaciju u pozorištu i predstav, pa smo svi napravili neku veštačku pauzu, hteli i ne hteli. Kaži mi, kad godine minu, to je jedna A to je nije u vezi pozorišta. Nije u vezi pozorišta, naravno, zato sam, izdavač je, čini mi se... Generacija. Ekonomska škola Velika Plana, da vam je. Generacija ekonomske škole, generacija 65. 65, kako, što si se ti sad basao da izdaješ knjigu i da pominješ tu Veliku Planu, ekonomsku školu u Velikoj Plani, šta ti to trebalo? Ja sam đak srednje ekonomske škole u Velikoj Plani i kad smo slavili jubilej 50 godina mature, tada je pojavila se ideja da se napravi monografija te naše generacije i dogovorili smo se da to uradimo i eto, tako je nastala ta monografija koja je zabeležila naš život te generacije za koju kažu da je bila jedna od boljih generacija koju je ta škola imala. I naravno kad pogledaš posle ti ljudi koji su završili u toj generaciji u Velikoj Plani su zauzimali i ne samo u Velikoj Plani nego i diljem Srbije vrlo značajna mesta u privredi, u politici, društveno-politički radnici, kako se govorilo, i tako dalje. Jednom rečju, zaslužni građani. I školovala jednu izuzetno dobru generaciju. Tako da je to ta... Ti si, pretpostavljam, izuzetno sentimentalna vezanost za tu knjigu ti je na visokom nivou, tako? Jesam, ali namerno smo napravili ovu koricu kao đačka i crtež, pisano rukom, crtano. Dobro, ali ima na zadnja korica je generacija ta naša, ona što je preostala 50, kad je bila 50. godina, a dole u potpisu ispod te slike piše skupilo se društvo staro. Tako da... Kako god okreneš, društvo je staro, te je staro. Jes, i po godinama. To je ono nesreća, kako je susret, sve nas je manje. Ajde, pričali smo dosta o pozorištu, pa bismo mogli da ovu našu današnju priču da privodimo kraju, a mogli bismo da nastavimo neki drugi put, kad bude promocija neke knjige. Koja ti je od ovih knjiga najdrža? Pa najdrža mi je ova prva knjiga za nezaborav iz prostog razloga, zato što je prva. Sve su knjige o pozorištu, pozorišnom plakatu. Da, uopšte o pozorištu, to su knjige o pozorištu i ostalo, tako da, interesantna je ova knjiga Crno na belo, gde su sabrane kritike i prikaze pozorišnih predstava koje je Palanačko pozorište igralo. Izuzetno, opet, svaka knjiga ima svoj neki kvalitet. Pozorište kojeg više nema je priča o putujućim pozorištima Donje Jasenice, knjiga plakata, Otrgnut od zaborava podratnika, a ove dve knjige pričaju istoriju od nastanka pozorišta u Palanci do pandemije. Zadnja predstava je Virus. Mislim, ne virus Kovačevića, nego virus pandemija koja nas muči i koja nam sedi za vratom. Da, poslednja predstava koja je pozorište spremio Kaskaderi, ili tako? Jeste, Kaskaderi je bilo zakazano da premijera odigrana, da, i to je to. Šta bi s tom predstavom, ništa? Pa igraće se kad prođe ova frka. Taj Kaskaderija je nastao zato što je trebalo da se radi staklena menažerija. Međutim, pandemija je krenula, glumci su se porasturali i onda da ne bi se, što kažem, na neki način, ne znam na koji izraz upotrebim, rasturilo sve, onda ajde dogovore se glumci da spreme Kaskadera. Smatrali su da je to mnogo lakše da to učine, mada je Kaskader vrlo zahtevna predstava, pogotovo za Mišu Bajkića koji igra Kaskadera. I tako da je to zadnja predstava koja je igrana. Ove knjige obrađuju i jedan drugi segment pozorišta. Moram da kažem da je Palanka imala i lutkarsko pozorište, pozorište lutaka.
52. godine je zaživjelo Lutkarsko pozorište u Palanci i ono se nalazi isto, znači u ovoj knjizi obrađeno. I trajalo je određeno vreme, igrano je u prostorijama Radničkog savjeta Goše, to je prostorija, postave se klupe, znači stolice i ostalo, glumci, scena napravljena, glumci uđu, jadni ne mogu dok publiku ulaze, oni čuče iz onih kulisica i ostalo, čekaju da počne predstava da se odigra. I imao sam tu sreću i to zadovoljstvo da prvu predstavu Lutkarskog pozorišta koja se zvala Ivica i Marica 52. godine, kao đak prvak odgledam u to. To je dokaz koliko sam mlad. Da. Pa kasnije, ti pamtiš Ivicu i Maricu, mislim kad je to. Kasnije je Lutkarsko pozorište ugašeno. Zaživjelo je zahvaljujući Goši, odnosno tad nije bila Goša, nego fabrika Jasenica. I kasnije je pozorište ugašeno, Lutkarsko pozorište, pa ga nije bilo jedno vreme, a sav fundus Lutke i ostalo je preseljen u pozorište u gradu. I 60. godine je ponovo zaživjelo, igrane su predstave, ali nažalost nije trajalo dugo, igralo je godinu i po dana, dve, i ugasilo se i godinama je taj fundus tavorio u magacinima sada, tako da su ga zub vremena, moljci i ostalo pojeli, uništili, da bi pre par godina opet zaživelo, zahvaljujući Pavlu Joziću, koji je napisao tekst za dve predstave, lutkarske predstave, i iste režirao, i koje su odjeknule u Srbiji, pogotovo ova jedna druga predstava koja je bez reči, bez teksta, znači igra se samo glumačkim, što kažu, elementima, koja je igrala i na festivalima i u Republici Srpski, i u Beogradu, i u Vojvodini gore i ostalo. Tako da, nadam se da se ovog puta, samo zbog pandemije, da je stalo i da će da nastavi život i dalje. Jer deca vole... Imalo je pozorište kroz svoju istoriju i veće probleme. Imalo je pozorište preživi. Ja se nadam da će da preživi ovog puta. Ti si izašao iz pozorišta, od pozorišta nikako nije izašlo iz tebe, tako? Pa neće ni izaći. Pa, kako da kažemo... Kako su to i planovi? Što se pozorište, život i rada tiče? I ako ne bi otišao u pozorište, ja moram da idem, jer supruga je i dalje u pozorištu, iako je ona penzioner isto, da se ne hvalim, spada u malo, da ne kažem, vodeće glumice srpskog amaterizma, igra i dalje je vrlo aktivna, a opet, na pozorište me veže mnogo šta drugo, sem mog vremena provedenog. Sestra mi je započela svoj pozorišni život u tom, što kažu, našem pozorištu u Palanci, da bi ga kasnije nastavila u profesionalnom angažmanu, da bi završila svoj pozorišni život u Subotičkom pozorištu, a pre toga kod Ljubiše Ristića u KPGT-u imala je prilike da proputuje svetom, da ne kažem Evropom, jer je igrala i u Meksiku i u Njujorku i ostalo. Tako da, jednom rečju, je dosta toga, što kažu, vezano za pozorište. Ćerka mi je igrala u pozorištu sa par uloga, ostvarila je par nagrada, zaželela jednog trenutka da se oproba u profesionalizmu, prijavila se za akademiju, ušla u uži izbor, međutim nije prošla tog puta, jer na akademiji se prolazi iz par puta. Mogla da ide na privatnu akademiju, ali nije želela. Rekla je, kasnije, sledeće naredne godine su je zvali da se prijavi ponova, i to ljudi od integriteta, što bi rekla, ona je rekla, ne, ja sam se već opredelila, odabrala sam šta studiram, upisala je žurnalistiku, bila je jedna od vodećih novinara Studija B, urednik Dnevnika i tako dalje. Jednom rečju, u pozorištu je ostala samo ljubav, a nije želela nikakvu pomoć, iz toga što je rekla, hoću da vidim gde sam, da li to što sam radila vredi ili ne vredi. Na intervenciju je mogla da proći, ali nije dozvolila nikakvu intervenciju, ništa, i tako da... A kako je, jesi ti još uvijek u Abraševiću? U Abraševiću jesam savjetodavno, jer... Savjetodavno telo. Da, treba, ja sam tu govorio uvijek, ja sam došao jednom trenutku u Abrašević na poziv njihov,
i bili su u jednoj krizi, organizaciono je ostalo da im organizaciono pomognem da se stabilizuju, da je i to kad smo uradili, vratili smo ponovo Abrašević onako kako treba, naravno uz pomoć i starih nekih ljudi koji su bili isto u Abraševiću, kao Slobodana Todorovića Tokija i sličnih njemu, pa smo vratili, znači, Abrašević ponovo na one staze koje je imao i su došli do zaključka da je sada vreme da mlađi od nas, ti koji imaju po 40-50 godina, preuzmu pozorište. Ne pozorište, nego Abrašević. I što je bilo to? Tomo, ja moram da te brinem, da nije toliko maturih kao ti mi, što smo mnogo stariji, osjećali bismo se još stariji nego ovako. Šalim se, naravno. Dolaskom mojim u Abrašević, pozorište je započelo svoj život, znači, i pod Abraševićem igralo je tih predratnih godina, je bilo kulturno-nacionalno društvo Abrašević, dramska sekcija Abrašević, pozorišna. Isto znači pri Abraševiću. I 49. godine se došlo do zaključka da je dramska sekcija prevazišla mogućnosti koje pruža Abrašević svojim kvalitetima i repertoarom i ostalim, i onda se pozorište osamostalilo i postalo je gradsko pozorište i kasnije, godinu dana kasnije, pretvoreno u profesionalno i tako dalje, to sam već napomenuo. Tako da, znači, je imalo i opravdanje to što dolaskom sad u Abrašević se napravila dečja scena koja je posle na festivalima osvajala nagrade. Jednom reču, vratili smo u pozorišni amaterizam u Abrašević. Tomo, ja ti zahvaljujem što si večeras bio sa nama i sa našom publikom. Vidimo se u pozorištu. Ja sam na tvojoj nekoj novoj premijeri. Pa dobro, vidimo se u pozorištu. Lepo je u sali, a što je još lepše posle gore u klubu. Pa to... Mislim, na razgovorima. Da, naravno, znam na što si mislim. Poštovana publiko, zahvaljujem što ste otpratili drugu emisiju drugog serijala Ko si ti. Večerašnji gost je bio Toma Mitrović. Laku noć.